Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam daga Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ubah Konstantin Ringa ubah deutra jong ke Shipara homestay ke badan hakas nong riat ulayat hu bagi shikurim uraja ragu vanchi bat ke sunam kinong jengok kai perthai na Indore Madhya Pradesh kelapoi ban samit hagari ke homestay hakal pu atrik ujemang arajar arpusan hagajinga keren bat unong lum kubor ke bati CTV hakan nyotrik ujiliu arajar arpusan ubah Ringa ulayat hu bagi digi shikurim kelami nagani ke homestay hagasi ke bebot kata hakal pu laitrik ujemang arajar arpusan Hagapor ndru baje min step bat habaula keli kidigi syukurim klayat ho bagi lecha parking bat na parking lecha sora. Ulayat ho shu ba min kishu order tangga bam bat ledrung no syaka kamera thia bat min step shua bakin mi nagani ko homestay ulo ong ba ula keli ru yaki lagi itho ne me ke lenti bakiwan bat makiru kla juba baki itho ya ke lenti bakiwan. Nyonga kalong Konstantin Renga. Kumbabi hilal patay kubor mo ki bagus pangini ki sijol ki bawan sini saka si para guest house kelaban itu ki hapon ki wan sini ki book lupa ne ki suwan be kunto ne ko ya ka guest house Haka alfa tarik te ki kembuk rumah tada kiwan bar ukai long ki siwan ba sisi tu kan kiwan bar ba sisi ki wan be direct sisi kembuk kanu tarik ke kita kare alfa tarik di kanu biji ki check in haka hotel bisa check in haka alfa tarik nanti ki check out haka alfa tarik kanu biji ki check mesti bisa kanu biji kan titit yang kau yang kapor san setengah titit mesti san seteng dan nanti ada kit berkah pelam tu kau ka berbak barit bakit din kan tu dia bilang apa yang apa minat final dan kata dipaksa dari register apa depan mau haka check out tu dipaksa register minta ki ambil siapa ya kapor bagi wan kanu tali ki play ki ket baki pelatih yang irang kau bakit barit pelakit din senrang kit kanu tali kan thai ket tanggawa pelang gitu sedang kan thai kan kedi pentai dah kan kita itu ni pelah barit bah pelakan sit barit bakit din bakit keras tu yang mana wan yalam harga sausen udah nukai nanti napo malakiat penembahar dewan yalam tah apa homestay yang ini itu tahu kan ya kan itu radong silong tu udah ubah jai bukan jai wan sai ni kuntai Tepor bagi wan udan tang guide bat kine kidan lang shu segi wewe mapawan nga don siya jing tray te ngiyak lu hastang ti hasinang hi nama kayeng jonga bangsa long kayeng kayau kade halti te wan kli yang ong kini ki kuasa yang tidak nonrom ni te ngaong karum te dang don tabalik be chatai ja po homestay mo lai kli resident bawa de tu te lu chatai kan nari nang ta apong wan fai nang ta na yung tray te ga don harum ba de long ga syong harum kamu kidan tang tau guide bagi ta aru tang harum kamdan kibawan lang umdan dah kisah kan umit bisa simit hi kata te kira kamu ga bay room teh itu kamera ni yang tang simbe sajar sirum long arngut tu kan namar sim san spa marwai di arngut kalong sajar ada kata malai untuk unta katan spa hi kat long san spa marwai per head tu kisih pun nggak kisih ada cash nih GP nih kisio dah kakas kisio haka kemi pada hayeng di masih sim ya karom nata kira sim kira sio nak ka pisah kan bayrom kaget harus pi kidan CCTV empat don ini hatu si por pergi bami mimi ka dinner ki pam di bami kenal mimi ki pam dau nandeu dau roti subji gitu yang ai tu sipit dan lain kali kan te long kumbangi osugi ong don bawan indai tang arwat kidan salaingut pada kadi jing sya kata yang hayu gitu tang kita arbut
kibawan hakata sui Hmm. bat kidon kiwe kiba lasan duk arfu tarik deu poreng hi na bat kawe na po dari Lanya kita mentan hakata sui dan kumba yok semua naki pergi orang pergi dan lain ndai no yongi patsa lah kami kita gilanya. kami i min namar kisu order bam tu i bam lan sundo gila dep bam de gila lik na sa kamera kan ingin kami yo ya tu khana kami yo ya kali tu kan Kami sebab semua kapor bapi keran ngerti. ni te ngim yo don kan oni jang subas ni no namar ngi welcome ba ya barok di toris bawan mo so ba ben tu kata kan kami yo ya kan te ngau namar kisuan ada ta bam ta te ki bam le bam gila rong sa kamera ing kami yo ya kan kami yo kali te mesti du ngirang thia gila khi titit yang khang yang bang lek no te nang tang khi ngasu petai register na ai ka yang pet dengan register ngam tak mat em tu khon tu te tidak lek san bat siwa ban mi nang turu ngakran ki pi chu ni em ya kang ti ba wan hian nin nama ro kwai hin la ong ba kit kwa ban wan chau ni kumno te kita ki ong ba kim tre wan chau wan hi bang lai tu ti yang ta te ya kataru amastep ngalami hawar na tak mat ta ngambi ngak syukuli yaki ong example ong ki na kan ka sai pi wan min na kan ni sai na cha ni ka sai thì ông thì là bệnh tu đi đây năng đi xanh thì sẽ thành một là hiện sẽ cái thì ông bệnh cá lã để cả tu thì dạy bệnh ta phải thì nó ta không nhắc đến issue không ta ôi cả tu suy thì ông bà nghìn lệ ta nghìn lệ trả sổ ra và nghìn lệ trả parking na parking sẽ lệ trả sổ ra ta cũng ta cầm ôi ôi thì sẽ cái này quay cả ru ngao quả mình ông thì ini kini wika di ba dalam gitu ban long ban sim kia mo ban wan sim ban in wan long ban bu wan sao ya ki thì kalau ba nginu sa kan no ka jeng mundam sneu ya ka homestay ya ka chinong ka thao ni ya kini ki bade ha ka than sura hi bro ka wei bad ha ka jala hi bro ka wei kum ba ka je mentam ni nak le nyong irung instruksi sisa namar balai ka je kum ni ngem ti bi ai ni mana ai kalau kila siap out kila mi thì cái gì cũng đi thì ngang cũng lupa ngắm nang ông nôm nô và chịu sa có nôm nó thế tăng tay các bạn kini no ba one bu ya ki kes ki de ban one sao ru ha ka bagi kwa ban lai phai masuk tu kita berkhoi lagi gai để không lấy gì From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.